بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد Amu ini in bahak kahinapusan sin amu in lang ta amu in pangadjian ha ahkamun nunis sakinati wat tanwin in kaviyaon ketagna-tagnaan na to na in tungod ha pag-iyanon al-ikhfa amurakuman binasin agi ko kanyo kavi na isulat na to in kataan sin mga huruf niya dan narinid to in mga amsila atawakan mga upamahan example niya. Iwan, hambuk-hambukon na to, biya diin in amuin lang ta pronunciation niya. Amuin bang na to basahon in nun patay atawakan in dua baris, nun patay atawakan dua baris in sumuno kanya, amuin mga huruful ikhfa. Nasabot ko ra kanyo kabi nagdudugaing-dugaing. Bukon yan, magsiwo. Inbasahan mo sa pamasin nun patay in sumuno kanya sin, atawakan nun patay in sumuno kanya kaf dugaing. Di yan magsiwo. Na, so biyayaon na hambuk-hambukon ko kanyo, uwas ko na nasabot in hal sin amuin lang ta definition sin amuin al-ikhfa to. Iban sin qalb uwas na kita niyo. Bihayaon amunain biya ikhfa. Na pilawain huruf na yan. Ang putag 5. In kavi inasabot na to in ikaha ang putag 6 amunain way lamod na in alif. Sabab bang makalamod in alif in amin bakas asal-asal in nun yaon baris patay bang makalamod in alif din dito innun niya ang kabarisan niya sa baris taas. Nabang innun kabarisan niya baris taas, nari na siya makalamo din ha mga yuno na to yan. Amuin topic na to. O, sabab in piagbisarahan na to sa dyan ni amuin nun patay. O, ikamarwa niya, in alif, wayro kaing baris niya, bang bukon, baris uno sadya siya. Baris patay sadya siya. Amurayan in baris niya, baris patay sadya siya. Bang kita niyo makita, halaw sin Quran atawa haw na kitab haragbo si alif siya sumagawa kaya barisan siya so pamasadya biya sin ini biya una kita niyo yariya kita niyo ba alif sumagawa uning baris na yan halaw sin Quran wayan baris ha matapik na to rayan kuno na to siya barisan bawa kuno na to siya barisan dapan. Sabi ang biyarisan ko na sadyakan yung supayan, unini, mawasan na to. Inhalaw sin Quran, biyay ni dagbus niya, aun sayan uu, ini, bukun ini baris, amoy pagkarukan na to, at pagkakitaan na to lang sin Quran, biyay ni dagbus niya, biyan na, inyan, uusan sin sad, biyaya na, sa kiyawa sadya, inamuin uno niya ba yan, amuin niya yaon. Nahinang siya biyayan siya nagbus niya. Naamo na yung biyutang dahin doon. Subukon yan, bukon uno yan. Bukon yan baris. Oo, bukon siya, baris. Nabi ang biyarisan ta, uno yan, baris baba. Nahin iyan, law mo, bukon yan ni siyo. Bukon ni alif. Bundal, indagbus ni alif. Besaraw na to rayan susungon. Sumagawain siya yan ni siyo. Yari ni Hamzata. Allahu Akbar. Ini ni siyo. Di Hamzah. Oh, alhamdulillah. Na
Atin niya, kuno-kuno ko makita alif, baris bawa siya, atau akan dapan, atau akan taas, long mo yan, hisyo yan, ihamsa. Amo na yan, inamin paghindo si mga nakauna pa sa karang pabiyaw long niya, a, i, u, alif, day nga taas a, atau alif, alif fata'a, alif kasra'i, alif damma'u, a, i, u, nalaw mo inyan, uno yan. Hati niya, hamsa bukon yan, alif. Na. Kaya tihan? Na. Yawnin mga kwan na to, ha? Uno ba yawn? Bang sila pagkadto na kwan. Amadras ka. Di da karukan to, di da makakwan kanyo. Okay ra? Na. Na. Na okay na. Nabi ayawn, hambuk-hambukon ko. Kita niyo, ha? Huruf sin ikhfa, muna-muna sad. 5, huruf sin ikhfa yan, 5 in mga huruf mararakmul. In ikhfa bini, aturon niya in huruf sumuno kanya. Bangso pa mabiadagbus amin huruf. Kita niyo, sad, ano naman? Sad, qaf, huruf listila, ta, bukon pa. Ano pa yan? Dad, iwan, va. Pito manin huruf istila, ang marak mulang pito yung taod niya. Sa sumagawa kita niyo, de hindi huruf ikhfa ini pila yung taod niya. 5 ang mga mararakmul. Na in 5 mararakmul yan, bang kamu makita, pagpuas sinamin nun, amun mga huruf ini, dumakmul-dakmul siya. Sa misamta siya rin makmul-dakmul, dugaing-dugaing din katingog niya. Dugaing-dugaing. Nakita niyo, ha? Nun patay, insumuno kanya sad. Kita niyo, dugo kanina, dugo kanya. Min sadaqah, min sa, min sa, min sa. Atawakan, 2 baris, yung sumuno kanya sad. Qa'an safa, qa'an sa, qa'an sa. Na, pagbubus, dungo ka ni sab. Noon, in sumuno kanya, zal. Dungo ka ni sab, ha? Manza, manzallazi, manza. Na, duha inga. Duha in suara niya. Sin amuin nun in sumuno kanya sad, iwan nun in sumuno kanya uno. Zal. Na, kita niyo? Azizun zul. Azizun zu. Azizun zu. Zultiqam. Na. 2 baris in sumuno kanya zal. Azizun zu. Atawa manza. Dugay iwan sin katiyuksin milsa. Milsa. Na dugaing. Hangkan dalong kuha ikhfa ini. Nalong niyaton biya din hikakwan na mo. Biya din hikakawa na mo. Ambuk din hikabisara ko, iwan hikabait ako kanyo, hikakawa nyo yan, mag-alup kita iwan sinunuta. Guro ta. Ada apun amun baran-baranun ta. Pag anad-anaran amun self-studies, amun kita-kita sadya, naritayan, makawa, hingga suway kita mag-alupiman, sino no tayan? Guro. In mga sila ulama, katluan ka Judes, hanggatos hangputag upat pilayahon. Surah, ikamaruan niya, ayat, ibuhan din ang mga ayat yan, nag-alupiman sin guro nila, kiawa nila hambuk-hambuok, in mga ayat yan, dahing haguro nila, in guro kiyawa, dahing haguro nila, sambil miyabot sila matupakain, pa mga sahabat, miyabot sila pa Nabi nato Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Naray nga sabihan, nakawa nila, in amin basahan yan, manza, labay din nga pag-alup-iwan sing guro. Na habi ayaw, in makawa-kawa tarakuman, habi asin pagpangadji tabi ini, na inako, dihilang tasadya kamo bi ang mga long guide-gairan tasadya kamo. Piagad-agad tasadya kamo. Sa kuno yan namin bi ang mga kakuanan ta, kapantukan ta na murah-murahan makawata,
nabang biasin kitagnaan na to, amin nagbasa kita ni sin suratul Fatiha. Suway bihayat to. So pamalong ko, so pamaaw nagbasahang katawring kanyo. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Long kubukum bihayan. Biadin, biayini. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Singuran mo nadto. Singuran mo nadto. Marong-marong ko, patulirun takaw, at kan pahuntulun takaw. Singuran mo nadto. Pag-usa mo natin tumtumun mo bang kau mag-uno yan, mag-study. Long ko biayini, sa sunga, bang aunim yan, naribo ko lang ko, sa suway mo lang ko sa sungon, pasal baris uno siya to. Baris dapan, damma, suway mo sa sungon in, simud mo, na, amo natin tumtumun mo. Kaya tiha? Na, mari kita paamuin, nun, ibang sa, in nun ibang zal, ay in insa ibang zal, hang kaguwaan da. Kita nyo, za, sa, hangkanday sab, indua ini, aun pagkasimilarity nila, aun biya magsibo sila. Kita nyo, manza, ibang sin, indila, ilupot-lupot yan. Sabi ko sabi, ilupot mo among ganta. Gumawa mahaba biyan. Ita, mansura. Biarasin, manza. Bukon indila, diha. Atay ko na sinipon, manza. Bukon. Sa ababaw-babaw biyan. Manza. Insin, ay insa, mansura. Syahidan summa. Nah, lihat to. Nakita ni sab. Noon, yung sumunod ka ni sab uno, kaf. Naduka yung sabi niyan. Duka yung sabing kaf, ibang sino no yan? Qaf. Maita. Wala ko na rin namun kitab yan to. Pakita ko kanina namun mga bubutangan nila. In kaf, so pa mabiyasin dilat, so pa mamunin dilat taha. So pa ma, ini so pa ma, jesab, sa udah kula to din eh. So pa main dilat ta. In qaf yan, amun yari yan di. Bangkaw mabaya umingat singkatan huruf yan, bubutangan nila, barisan mo sadya siya patay ang pamubutangan hamzah. Biayan. Baris baba. Nasa iyo kalkalahi. Pasari sa dyan dila mo, banghawin dila mo. Sa pamilya ko kita, ik. Yadto na yung bubutangan sin kof. Kita niya, ik. Na, indila mo yan, imaangkat bihayan. Na in kafi sab dapit mari, bukod sa ba, aki itong, suno, babaan sin kof. Ik. Nabi asin ini. Faman kana. Bukon yung katiog niya, faman kana. Bukon sa, faman kana. Na ayon yung sadya kalupahi, inikhfa yan, aun uno niya yan, aun hunna niya. Sa haun yung butangan tarayin dun hunna, amin katingog, ayong ong sinun, ay ayong ong ni hauno amo na nun. Pagkain mga huruf sin ikhfa, in sad, in zal, in kaf, in jim, mapos na dito, di mo yan butangan uno yan, hunna. In hunnahan mo sa dyarin doon, butangan mo amin ayong ong, amin suara dahil nga ilong, amun uno yaon, amun nun. So kita niya, faman ka, pag abot mo pa kayad tuway na uno. Kita niyo ya? Famang, bangko yan, hulaton, lapatong bihayat, di sa maun. Sampungod ko, di maun, di gumawa. Famang, di. Napag-abot ko ka, famang ka, way suara dahil nga uno, dahil nga ilong, sa ing kamatauran magbasa,
Deng hanun sambil pakaf uno yan. Faman ka. Hati ni pagwaon deng hono yan. Deng nga ilong nari itong makajari. In pagwaon ta sa dyan deng nga ilong amin nun. Na kitabun karim. Jim. Demikian in jim. Bukun jim. Bukun jim. Bukun jim. May ta, sawab in jim yan, yari haki itong gitungan sindila at tayo ni magbakiban sinamun, dulang-dulang kayo na mga tasin ni. Ha? Imiyang kaw, ja. Na, manja, bukun, ja. Bangja yan, bangja na bang. Oh, ja. Oh, manja. Nam. Fasabrun jamil. Nam. Ikhfa. Nishin. Min syarri. Sa ayaw na to, inuni ni pagwaon dahil nga uno. Dahil nga simud. Amoy ganta, di mo pagwaon dahil nga uno. Dahil nga ilong, may ta. Pasalan, biyasin ini. Ingkay manan, imiyang biyay niya. Mi syarri. Nanahinang na, biyakausin nakapaon huruf ya. Mi syarri, bukon. Dahil nga ilong da. Min syarri. Naam. Jabbaran syaqiyya. Indila yan, di mo hibutang pabumutangan niya. Bang mo biyutang indila pabumutangan niya, jabbaran, unin hukuman niya na, izhar. Bang isab palayoon mo, aming ganta, makalamu kay siya pahambok huruf, unin sabi niya to, idgham. Na in-ikhfa yan, haut siya. Sin izhar iban, uno ba yun idgham, haut siya yan. Na indila taray sab amin hipikit, di taray sab amin palayoon. Sa sarang sadya, hautan siya yan. Sarta sumuok na siya maun pabubutangan sin, huruf amuin huruful ikhfa yan. In qaf, dunguan ng katingog, min qabl, nam, azabun qarib. In sin, wala in sa'altum, nam, wala in sa'altahum qawlan sadida. Dal, min darihim. Isisab in iwan sin dal ini. Dal, ta, dal, iwan sin, ta. Amun ini. Min darihim. Pag abot isab maripata, din namang huruf mauniyat to. Mararak mo isti'la, dukan niyo. Taliku bukun intaliku. Nabukun. Sa taliku. Naam. Halalan tayyiba. Parak mulun. Inzay. Ta iban sin. Shin. Iban sin ta. Iban sin. Ano yan? Jim. Ay, bukun. Magmaap. Astagfirullah. In shin, jim, iban sin ya. In zay, sin, iban sin, sad. Sumakawa, in sad, marakmul. In sin, iban sin zay, mauno yan. Manipis. Ma anzalna. Na. Infa biyay nisab.
Kita niyo, min, min fiddah, min, katinog ding hano, hailong, min, bukon, min, bukon, sakta, min fiddah, min fiddah. Naam. Inta, biara siya sino no? Dal. Wamanta. Inta isabi ni, kauntar niyo ra ba yan? Inta isabi ni, ayaw ra makalandoin, sakit-sit niya. Wamanta kuno. Allahu Akbar. Oh, bukon yan. Wamanta kuno, bukon. At ayaw isab, makalando, malawain sakit-sit niya. Wamanta kuno. Di. Biarasin kita niya suratul Fatiha. Ano ito? Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Bukun an'amta. Bukun an'amta. Bukun. Pangkaw mawaya umingat, sinamuin lang mo, gimo siya habubutangan niya, insakit-sit niya, kana naman mura. Ayaw na yung tissue, arakala hilapid pa sinuno ini. Sinilikipan sa amon ini, bang isabi lapid pa sinyaon na, sobra na sa anin uning kusog sin, uno ini, siling panyan. Biasin ini, bang pag-iyan mo, an'amta, way uno ini, way hangin-hangin, an'amta, way hangin, lalaw mo wala kimugdan. Ta, way hams niya pagtawakon. Nabang isa pag-iyan mo, an'amta, sambil biya way magad, na ayo isab. At biya makusog, an'amta, di isab. Sa sarang-sarang, an'amta, ta. Aun sa yan, ta. Kana naman da san sintiap-tiap din kanyo. Bangkaw isab mabaya, naibutang mo in impad di mo marit pahikad simud ko, na, kakaran man nawayan. Kita niyo, an'amta. Sulayan niyo na sadya, kana naman mo. Kana naman niyo rayam. Nabi asin ini, waman takunu, waman ta. Naam. Indad, damikan din ang mga huruf mauno yan. Indad, dahil ang mga huruf mauno yan. Marakmul. Waman da. Waman dalla. Waman da. Indad yan din ang mga huruf khususiya sin mga Arab. Sa maglibutan kaw sin dunya, way rin doon huruf, bang bukon din doon, huruf dad, bang bukon haluka, Arabiya. Way sayan. Way tag huruf, di ka to isang dad. Minsan ang mga milikan yan na, daddy. Way magyang daddy. Way isang dad, way. Na ini din ang mga huruf, taka hunit-hunit. Minsan din kaywan ng Arab, di dam akong makakuan. Oo, bang buko na may pangadyon nila, damik yan. Nakita niyo, waman dalla. Na, in last niya na, amunin, dha. Jim, zal, zay, dha. Barisan ko kanyo katang baris taas, ha? Kita niya. Zillan zalila. Zillan zalila. Zillan zalila. Marakmul. Na. Inza'in iban pasin. Oo. Aun waktu yan, sambil mga magkatiw pa siya yan. Da. Kita niyo. Zillaw zalila. Nabi yun, inza, hang kabubutangan dasan iban sin, sa iban sino niyan. Zal, kitanta. Sa impyag bidda nila kato, indua ini mauno, manipis. Kita niyo, ha? Sa. Pagka-inza, za.
za, za. Mauno yan, marakmul. Pasalin ang mga huruful isti'la siya. Za, ilz. Na in kaibanan, kita niyo, in kaibanan, in za ini, maglamo kayo na iban sino yan? Huruf ini. Kita niyo ha? Basaong ka niyo ha? Kita niyo. Ja. Kita niyo. Ja. Za. 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 Na ini ni, da. Nahangkan dah suratul syarah, ang san alam nasrah. Ha? Biadin ba? Ang qada zahrak. Kita niyo, da di ba sino niyon? Za. Ang qada za. Ang qada za. Za. Nasuwahin niyo pag anad-anaran yung za. Sawing kayo manang ja. Biyasin mga ini. Zillan, jalila. Mahinang aunwag tuon yan. Jim. Aunwag tu mahinang pauno yan. Zay. Aun pa waktu yan, mahinang pauno yan. Zillan, zalila. Na, aunwag tu mahinang jillan, jalila. Nahangkan na suway yan. Pinigun in mga huruf ini. Zillan zalila, zalila. Na. Sa insyaallah kung ano nato rabayan. In mga ini, kiwan biyait ako sadyakan nyo, sa adapon, kung ano nato yan, amuin ka kung bangyan pagsulayan nato na. Biya sing ketagna nato suratul Fatiha. Insyaallah ta'ala. Na in pag-unway ni, waktu natin. Inamuin biya mga, takadang kare. Inamuin biya mga ini, makawa na to, iwan sinamuin long ta kapag anad-anaran na to, labay bangday nga pagunin ni, pag-alup iwan sin, guru. Ikamarwan yan, nabukon mag-tag-amun, mag-unway ni, magsaruon doon makawa na to. Iyan, labay yan, amuin hun ini, biya sa pantun magtanom. Bukon pagtanom mo, magtoy magunin ni. Okay, magtoy mag-aga, tumakad kaw yan, tumakad kaw. Biya dahatin ini, insyaallah ta'ala. Na murah-murahan, alhamdulillah, biya baha, maray na umus na in hukuman sinahkam, nunus sakinati, wat tanwin. Next week yan to, lumatun kita ni insyaallah. Bukon na nun isab. Lumatun kita isab pa ahkamul mim as-sakina. In bihayaon, last week iban sim bihayaon, nun patay, iban dua baris. In next isabiat to, mim, patay sabi sa Allah in pangadyan na to, na murah-murahan, ayaw kamubi mga maunin, ma-absent, pasalansin, nakakunan na to, continuein, pagpangadyan na to. Iban, bang auning ka to ma-absent, ang pamabaya dumungog na yariray namon biya, yun ini. Yariray biya mga re-record sin, amok, kwan na to ini. Alhamdulillah. Na biya na to, bangman, pagbarakat ka to sin Allah ta'ala in mga pagpangadyan na to, sa bangman kita nyo tiyabangan da sin Allah ta'ala amuin, muntulin mga basahan na to insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.